Ebusiafo me mo bibia kwaba de ba GCN page so midin e de adwoa search mesro na wa subscribe to my channel found some notification bell do so ube ya notification ene sa ne news e de betum ya ubenye biati anase ubenye bia hwe e wo GCN page ha Oman FM omo odwumade bia wato din the agenda na a political talk show every morning be omo ya discussion efa ensema etwegu ewo Oman Ghana mu na discussion a omo ye wo so endra e na omo ekire se eye Oman Pani Dada His Excellency John Dramani Mahama se ye ka Ghana fon panifo a efun wo manum pa yentumi yi Oman Pani Dada John Dramani Mahama emfi efo pa ene wo kasa ezia na owo ofo wo kasa ezia na owo ofo na de nti omo eka sei na ene se na omo eye discussion efa eye Oman Pani Dada His Excellency John Dramani Mahama ne nsem bia wa kan Ghana fo bi nso ama na reply a Oman Pani Dada John Dramani Mahama atutu bi ede amane Ghana fo na adofo ensem no emu enchiremu ni Oman Pani Dada His Excellency John Dramani Mahama eko NDC headquarters eko peke ne form se oba beye flag bearer de ama NDC ama yokuo no na after that no okoho eko launch ne campaign na campaign na se no Oman Pani Dada John Dramani Mahama de ensem bebre egu akwem anase ode tudwa na asemba ko okan ya trend wo Ghana hanom ne se oba obescrap eye esgracia na fi wo jese esgracia na Ghana fo mpanifo age no ebo man ne kan to be ye fi ho na asemi Oman Pani Dada John Dramani Mahama kan na bebre kire se asemi Oman Pani Dada kan de we don't think far, we don't think madness because ye kan obi a we enjoy esgracia wo ka ho and wa be president we ntimi ntwem o ende ya wo pepa we nti so betwem o ye nti ase and ebi mo so kire se Oman Pani Dada John Dramani Mahama esgracia kire se wo ka se wo ba wo betwem a na kam yakoye se wo ba wo de wutumi bi na betwem enya de abetimi because e ya de a bill a will pass our Parliament House more your discussion debate to swap ban sana wait me a scrap a few and it's all the kind of track kwasana na is there that Ghana for say na in the most so say Oman Pani Dada John Dramani Mahama say yam pass over to me a scrap a S gracia there any S gracia waji na fabra Oman Pani Dada John Dramani Mahama ti osukum netu kwa pai osi na Ghana for mu ndai S gracia na me na pension na me tifie na meje me fembra na mindi dan pensioner de na mindi na Ghana fo so eche se Oman Pani Dada John Dramani Mahama okafo pa sa we plan ade abaye no kafo na de titiru plenty a ma na Ghana fo kasa and say discussion no cause so e wo the agenda so ene se Oman Pani Dada John Dramani Mahama be kan asa asem no eye owura Martin Pegu e be ka se Oman Pani Dada John Dramani Mahama es gracia no se wo so betwe media de waje ne fabra Oman Pani Dada John Dramani Mahama ama eye owura Martin Pegu reply a o kire se eye silly asem no ka kire no eye silly kra je se enkwasa asem kra no ka kire no na no e na the agenda program so mo kire se eye es gracia also be scrappy eye owura Martin Pegu abeka o se eye silly owura Martin emidu o de offense wo e bass ho semi ba ya okokan bi o se stupidity eye owura Ken Oforiata a oye finance minister oko make comment be fa wasem ho a also you don't play with pigs it that is Oman Pani Dada John Dramani Mahama efun owa too much efun owa nu pant say we steady na yenti nsem e call so e wo the agenda so Lady Lodina e ga so no so de ni de ba de asen kan ni nyes kaketwa from time oye MP yire e be ye vice president yire e be ye president yire say 2017 ebe 2021 ye first lady otisu idi epo yenya 899,000 asomaya ene se kelodi na de nkenjes kaketwa enu ye hu wo hwe ye ntie wo hwe ye be chance me ba betwem na me koka yes wo be ke bibia no na me di watem wo be ke bibia be kire wadwe wo me ma kire ma dwen obi so be kire na adwen dia o si media wo ni be ke bibia no me di watem we ye silly so yeah NDC ni o so yeah BP ni o media medi watem na 2010 president Mills na me fa ne crancy o set CRC no review committee ni so mo review friend say constitution no now a member of that committee no owura Remu Atuguba
Ofa ororo matugu ba nyo be executive secretary ma Mahama. Ni to be executive secretary ma Mahama no. A ono so ka committee ni ho a ye setting sa a monument for 2010. Say ye hihye na obi a obewie ni 10 bia ska obegye e dia kofie ni no. 2010 a besi 2016 a uri free abemu no. 2015 kwa de wa o ka se me ba me abolish. Utu onu muto se me abolish. What man nya ho hwe wajia tenemu as vice president ajia as president abetena fie ajia enjoy na who say obi e ka say oh cut down the size cut down the me pe bibi nka ne who say me so me dwe oman ne ho say ne de dwe oman ne ho say ne de dwe oman ne ho ana letter o tro say me kokra as president a me esgracia no me pe fie aka ho ene de atwa ho ahia nyina no ora Jose Bra ne sign ene ya oja o ka kire ye se wo ba betwam yi sa nkofo yaro ma tuguba ni Jose Bra mo o mo no mu da so di wachi e de na asesa bibia ansesa ye but ye petu minti ye nka bibia beto Ghana for akoma so o ka no 2015 went ma anye wo ye sitting president o ka ye went ma ni so anye ho hwe committees a oteti ye nyina the recommendations by say twem wa anye edifice 2016 na fe election year benti no ma me nka biye beto Ghana for akoma so no mato aba ma me na no kra maka no wa oni ma aba be ka bi no wo ye sele me twabo pa mo hu say me twabo e ko bi say fa bra no si medi le ono kasa na oni Ghana for kasa utuma ye senya opebi enti uka che Ghana for say wadi etu mi fa shema e che kra no enim say obi po be so kire say ono do do man ayenye enim say no kra no ye no na free so do man no ye eye onyini friend say togba afede so no so returning ne de o de nka o de ka fasa kwa ne so ka say de makasa o de so me returning na ka returning ne o ka che say wadi scornfully abusive o che say oni e kasa scornfully you abuse us anyhow wadi apart from so ka che a lawyer penifo no mo ka say saadi na wo ka no enye possible because constitution ni kra ma wo kwan moreover no kra uni sa opepa no morally un kire say why ready say obetwam ubi bia kire say obetwam ye ka say sa kete si akode unyina no uda soje o cholete bia ma ye untu wana mo bia oji ma oyereje first lady second lady omuti nei etu na mo do mu de ba ye na ka wapia onlodina we de enimu ye gu asetifa o de ye iko ye ho hwe o ka say ye okotena fie ya udi atemi odi lodina neti ho wate se waka ontu wana mo bia o si anyi uni sa akeke ena se waka we ye joma ama waka ti anyi uni kama wo ye president na wo opportunity senka wo winya betima to aso kra twa 8 years kra no uni Ghana focus anyhow one is sympathetic to us in any way me kai pass a baby a president Akufo-Addo then candidate Akufo-Addo ko ka bi buka chezo ya chemsa kawa wa fa wo de ka ko friend komfo nyina so mo ye sakawa fo o kasa utu no bum bum sa na wa point situation aye o shem kran ma chese kasa ntwini atamidie ni be ye ama vice president rekwa be ka teacher for say mo teacher for ya gije mu so ama mutema ya mode te mu sori aye pewe me ma mu chalk ne me ma mu chalk tina ye ren fi joma ama mamu o ye be ko so akaka ye ho akaka Ghana for say the eba na ye ni yodom na nyama nkoye ne krom the eba no ye hu bi da o ya tena mu da ye ni ya oni atiti o mu di fm ye kaka gade say me dem ye dead go to de mu ka bia amfa me ho satam na ho kire ye dam so mu ye tete ye go complain o ka tell so ye dead goat o yo dwan funu so se kan di na mbetimi di ayeme satam na o election sign kwa wona nimu po no na ne ya all sign ba be charges for years say port ifie no hwe say we shall start stupidity or to ne keke on to say people silly na watu atum kikado pe bia kire Ghana for me kai pa say emre ana Martin Amidu e ko kan Airbus scandal ne ho asem o ka kire say stupidity say no kan stupidity ofa ya yewura honorable ni monyam for Ken ono ni esgase na ye kan ho asem yi ono kra de nya esgase a o si market ya kra no me de to je me fa me sanka wo do so ka kire Ken
emre bi atwam ɔsɛ ɔno no ɔne sebi